Jedna od meni najzanimljivijih znanstvenih ideja je da smo možda sami u svemiru i to samo zato što smo prvi. Kako je to moguće i koje su alternative? Pogledajte u video koji slijedi. Svemir je ogromno mjesto. U vidljivom svemiru, a to je ono o čemu mi možemo uopće razgovarati, ima oko 100 milijardi galaksija, od kojih svaka ima po oko 100 milijardi zvijezda. To je 100 milijardi puta 100 milijardi, 10.000 milijardi zvijezda. A svaka zvijezda oko sebe ima barem po jedan planet, što znači da u vidljivom svemiru ima oko 10.000 milijardi planeta. To je otprilike onoliko planeta koliko ima zrnaca pijeska na svim plažama na kugli zemaljskoj zajedno. I sad zamislite da su sva zrnca pijeska na svim plažama žute boje i da postoji samo jedno crno. I da vam neko kaže da pronađete to crno zrno. To je otprilike koliko je da smo zaista sami u vidljivom svemiru, koliko smo osamljeni. Ko jedno crno zrno u svim žutim zrncima pijeska na svim plažama na kugli zemaljskoj zajedno. A kako je moguće da smo možda sami? To pitanje u biti proizlazi iz pitanja koje je postavio Enrico Fermi, danas se to naziva Fermijev paradoks. Gdje su svi ostali? On je rekao otprilike ovako: ako postoji neka civilizacija u svemiru, onda ona sigurno naprednija od naše. Jer naša je civilizacija mlada, naročito na svemirskoj vremenskoj skali. Možete reći da je stara 400 godina od Galilea, 5000 godina Sumerana ili od prvih doseljenika iz Afrike u Europu od prije 17 ili 20.000 godina, ali svejedno je mlada s obzirom na vremensku skalu. I ako postoji neka civilizacija, ona je sigurno naprednija od naše. I pitanje koje sebi Fermi postavio je: zašto nas nisu posjetili? Gdje su oni? I postoji dva odgovora na to pitanje. Prvo je da napredne civilizacije osim naše uopće više ne postoje u svemiru, a drugo je da postoje, ali onda moramo naći razlog zašto ih nismo do sada vidjeli. Prvo, ako postoje različiti načini zašto ih mi nismo vidjeli. Prvo, na primjer, možda su došli kad ovdje nije bilo zaista nikakvog inteligentnog života. Ne znam, prije 80 milijuna godina kad su ovdje živjeli samo dinosauri, došli, vidjeli, rekli ovdje nema niko pametan i otišli. Drugo, možda smatraju da recimo koncept osvajanja drugih civilizacija, drugih planeta, sazvježđa i tako dalje, nazadan koncept i tako uopće nešto ne žele raditi. Treće, da mi možda živimo u zabačenom kutku svemira i da njih uopće ne zanima ovaj dio svemira, nego postoji puno uzbudljivih dijelova svemira na koji su se koncentrirali. Četvrto je da možda postoje predatorske civilizacije koje su manje više uništile sve ostale civilizacije i onda je bolje da ih uopće ne javljamo, da im se ne javljamo, da niti ne komuniciramo s njima. Peto je, na primjer, da oni nas promatraju već kao neka vrsta zoološkog vrta, da nas gledaju sa strane, da mi to niti ne vidimo. Druga je mogućnost da su oni tu svugdje među nama. Da ih jednostavno ne primjećujemo, kao što je to u filmu Men in Black. Sljedeća mogućnost je recimo da oni s nama komuniciraju, a da mi ne razumijemo što nam žele poručiti. A jedna mogućnost je da mi potpuno krivo shvaćamo realnost, da realnost nije ovakva kakva mi mislimo, da mi živimo u hologramu ili nekoj vrsti simulacije itd. Naravno, sve su to spekulacije. Ali druga zanimljiva ideja je da možda ne postoji druga civilizacija. Kako je to moguće? Prvo, svemir je star 13,8 milijardi godina i trebalo je neko vrijeme u razvoju svemira prvo da se stvore zvijezda, da te zvijezde stvore elemente od kojih se onda gradi život i tako dalje. Dakle, nije mogao nastati život u prvi par milijardi godina. Evolucija onda je trebala neko vrijeme da i ona odigra svoju ulogu u razvoju živih bića, u razvoju viših vrsta živih bića, pa kasnije inteligencije i svega ostalog. Dakle, kako je svemir star 13,8 milijardi godina, trebalo je neko vrijeme da se razvije civilizacije i mi smo možda sami samo zato što smo prvi. Druga je mogućnost zašto smo možda sami postoji jedna ideja koja kaže da postoji takozvani veliki filter. To je neki događaj koji može biti svemirski događaj koji manje više uništi sav život na jednom planeti. Mi smo u povijesti imali nekoliko kataklizmi koji su prijetili da unište cijeli život, ali ipak se život kasnije oporavio. I možda smo mi prošli kroz jedan od takvih filtera, a sve ostale civilizacije nisu prošle. A moguće je da takav filter ispred nas, tako da ćemo tek doći do njega. Isto tako, meni je zanimljivo pitanje, ako postoji život u svemiru, jesu li oni dobri ili loši? Da li da s njima komuniciramo ili ne? Naravno, neki ljudi kažu nemojmo s njima komunicirati, bolje pustimo ih na miru da ne dolaze, da nas ne unište, a drugi znanstvenici tvrde da ako se neka civilizacija razvila do takvih razmjera da mogu doći ovdje do nas i s nama komunicirati, onda sigurno se nisu svađali međusobno. Sigurno su to civilizacije koje su dobre i neće biti s njima problema. Naravno, ostaje otvoreno jedno i drugo pitanje. Sljedeće zanimljivo pitanje je
Što bi se dogodilo na zemlji da saznamo da postoji neka inteligentna civilizacija negdje oko nas? Ono što ja mislim da bi se napokon prestali svađati oko besmislenih stvari koje se danas svađamo i prepiremo. Shvatili bi da, na primjer, nema gena za rasu, da smo mi svi ljudi isti praktički i da smo mi rođaci sa svim drugim živim bićima i sa svim biljkama i sa životinjama i napokon bi, ja mislim, pronašli bolju harmoniju i bolji način života ovdje na zemlji. Eto, to je bila još jedna optimistična priča iz znanosti, a za više ovakvih priča zapratite me na društvenim mrežama.